Saša Popović je preminuo pre 4 dana, a njegova dugogodišnja prijateljica Lepa Brena naišla je na brojne uvrede i komentare samo zbog jednog poteza. Nakon izjave saučešća, pevačica je za manje od 48 sati od smrti kuma objavila reklamu za svoj koncert u Ljubljani uz natpis "Ljubljana spremni". I dok cijela estrada i veliki deo javnosti oplakuje jednog od najuticajnijih ljudi u istoriji domaćeg show biznisa Sašu Popovića, njegova kuma i najbliži saradnik folk zvezda Lepa Brena reklamira svoj predstojeći koncert. Taj potez je izazvao negativne reakcije među ljudima, ali reakciju Jelene Karleuše. U ovom slučaju mišljenja su podeljena i dok jedni misle da je Brena sigurno jedna od onih koja je svoj nastup trebalo da otkaže, drugi smatraju da je ovim potezom dokazala koliko je veliki profesionalac te ispoštovala svoju publiku, kao i da način na koji svako od nas pati jeste privatna stvar o kojoj ne treba polemisati. Inače, Brenina mlađa koleginica Tanja Savić se nedavno oglasila i saopštila da će otkazati svoj koncert u Kraljevu, koji je bio zakazan za 6. mart, kad će Popović biti sahranjen. Ovako je uvek bilo kada bismo se sreli. Bio si mi ruka podrške na početku mog puta. Prvu moju pesmu kada si mi pustio da čujem, dotrčao si kao malo dete i toliko si bio ushićen i ponosan. Koliko si bio uzbuđen, čekao si moju reakciju, a meni je sve govorila sreća na tvom licu. Napisala i dodala: pamtim svaki savjet koji si mi dao i zahvalna sam ti na ogromnoj podršci kroz cijelu moju karijeru. Ponosna sam što sam imala mentora kao što si ti. Nadam se da ćeš se konačno odmoriti, a tvoje mesto ovde niko neće popuniti. Žao mi je, imao si još mnogo toga da daš. Moje iskreno saučešće porodici, napisala je Tanja.